Muthenya wa kere madagitari maigete miro yao thina kunyitanira na atungati a arwaru na arigitani hari gutiganiria arwaru thibitari-ini. Thirikari ithiite na mbere na kwihura githuri na kuuga angikorwo maobitha acio matigucoka wira, mieke yao ikuheanwo kuri andu angi. Mamwe ma maundu maria maobitha acio marenda mahingirio, Minista wa ugima wa mwiri Mutahi Kagwe oigite ni mambitie kurorwo na ona makiroragwo ti mothe mangihingio na matibatie gutiganiria a Kenya tondu wa maundu mangiariririo. Hakuna nchi hata moja dunia nzima ambayo kwa wakati huu wafanyikazi wa afya wamegoma. Wanajua hii sio wakati huo. Kuna wakati wa kuzungumza, kuna wakati wa kusaidiana, hata pengine iko wakati wa kugoma. Lakini si wakati huu. Mugomo wa maobitha acio thirikari irautambura ta kwagarira watho, kuona ministry ya uruti wa wira ni athiite igoti-ini na kurugamia no maobitha acio magitianiria itua ria igoti. Ni ngumu sana kuelewa vile mtu anaweza sema kwa sababu mimi sina promotion, kwa sababu sijapandishwa katika kazi yangu, mimi nitaasha mama ambaye anapata mtoto aende peke yake, aenda akafa kwa sababu hakuna commission imetengenezwa. Mimi nataka kuasha mtoto ambaye ameumia, ambaye ameanguka mguu kavunjika. Matonyo maria arigitani maraka ya matikinyanirie ikiro magitungatira arwaru a murimu wa COVID-19. Kagwe oigite riu gutire kaunti itakinyiirwo ni nguo icio. Ukiwa unamjua daktari ama mfanyikazi mwenzako, mpigie simu tafadhali, mwambie wakati huu ile zawadi anaweza kutupatia katika Christmas hii, ile present mzuri sana anaweza kutupatia, hata asitupatie chochote, arudi kazini tu, aendelee na kazi yake. Hiyo tu ndio sisi tungewauliza. Hede eno nianireire namba ya arwaru a murimu wa COVID-19 na riu Kenya niongereire arwaru 150 aria mari na murimu uyu thutha wa ithimi 3,000 gutabanio. Kenya ni hede ikinyetie ithimi milioni 1 kuma riria murimu uyu wanireirwo guku bururi-ini. Andu 3 nio makuite na gukinyiria andu 1,647 aria Kenya yuritwo nio kumana na COVID-19. Ngiribotera Inooro TV, Njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani.